Io prendo
Keser mi hocam? Hiç yazamıyor. Nasıl anladın? Ne? Ayda kaç kovursa ayda o. Az. Evet. Ne? Ayda kaç? Ha, hocam çok ne kadar yapıyor? Ki korkara. Herkes abla ne yapıyor? Sana la katıyor oluyor. Canım çığıracağım aslında. Искусственный конечно. Латфру,
Şöyle biraz sahaya izleyemiyor ki araba yapıyor. Nasıl tanımıyor?
5 kurtardı. Spartak! Ana kamera takılmış.
Budur. Çanta geldi. Beira de avião, cara. Soy de Madrid. Джентльменську вступити там. Ai, vou mudar na bola. Йо, Pra mais. я десятки, яким десятком. Готово дарвозаи истекло.
که اساسی قسمت اولی بازی 1 دقیقه اضافه کرده شد. دوستان عزیز با همین قسمت اولی بازی روی دسته‌های روشن و استقلال کننده رسید. حساب 1-0 به فایده دسته روشن. دوستان عزیز در آغاز بازی چندی از هنرمندان شهر کلوب استاد ظفر ایوبی، استاد رحمانی گریز و چندی از هنرمندان جوان با یک برنامه خوب کنسرتی تقدیم و شروع را باریده کردند و اینک یک بار دیگر موافق طلب و خواهش مخلصان صبرین بانو را زالوشکلو با میدان میخوانه.
Ya direkt vuracağım Mustafa. Arkadaşlar yok. Ben direkt vuracağım. Evet, Mustafa'ya cevap vuracağım. Mustafa'ya cevap vuracağım. Yine bir de. Uşağımı da Mehmet mi? Mehmet abi. Yedirim Mustafa ne yaptın? Yine da.
Arkadaşlar Tanger'ım. Mang亮和小的看不见。你这让你给我弄那么很惨，我们这是吧？Ben peş neyle peş attı kadar bir neyle sesini bak falan pas veriyor. Aklımda dedim sınıf kirafta mı diyor.
شو تیمه گیری بلیت 64 اصلی سویه را واقع است میتونم سویه را پشت او را میگویی در نهایتی دسته استقلال بازیگر عوض شد و جای بازیگری رقم 63 منوچهر جلیل و بازیگری رقم 66 رستم کمالوف آمد.
Kalidor şapra دوستان عزیز بازی این شامل رو در کلوب ارنا 18760 نفر مخلصان تماشا دارند. مخلصان عزیز به خاطر استقبال از روز جهانی فوتبال از همه شما احترام خواهش میکنیم چراغک های تلفن های خود را روشن کنید به خاطر استقبال از ابتکارات پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستمی امامعلی. همه یک جایه و از همه شما خواهش میکنیم بیاید یک جایه به خاطر روز فوتبال یک موج صنعی را در ورزشگاه تشکیل کنیم. رفتیم.
Taládi desztei ravshan bozingар иваз шуд ба ҷои бозингари рақами 11 Шодиҷон Муродов бозингари рақами 7 Амирҷон Сафаров ба майдон омад. Тараити дастаи Истиқлол бозингар иваз шуд ба ҷои бозингари рақами 77 Резо Деҳқонӣ бозингари рақами 13 Муҳаммад Назириев ба майдон омад.
برای دسته روشن بازیگر راسته برای بازیگری رقم 9 عزیز بک حیدر نمایدان بازیگری رقم 28 کامران ترسونوف نمایدان دارد. همچنین برای بازیگری رقم 5 جمشید محسومه بازیگری رقم 44 ایولا زیپا در میدان آمد. حالات اساسی قسمت دومی بازی 6 دقیقه اضافه کرده شد. Seca kullanmış ya yürüyor zaten.
ravshan, Tulo, Ramgizan Hotel.